Lazada delivery, ma'am. Rayjan Lorca, sir. Lazada delivery. Lazada delivery. 39. May order ka sa Lazada? Order. 39 siya, sir. Mga assorted yung mga bayo man ang naka, sa carton. Wala pa ba yan nabayaran? Cash on delivery, abi. Pero diri ni, oh. Truk 7, liboom lang. Rayjan Lorca. Tama man? Paano ba? Basta nalipat ka lang. Mga bayo siya, sir. Ba isa ka carton nga dapo. Nalipat ka lang nga naka-order ka. Ay, paano ba yung nakapangalan sa imo tapos tama man ang address? Di pa ano na lang, may mahiraman ta daw, wala. Pa-check namon sa iya, sir. Anay kay basi madumduman niya karon ba nga naka-order siya gali. Address, sir. Yog ko, sir, kay imo may nakapangalan. Surprise! Happy Mansari! Liwanag ang daan tungo sa'yo. Dito Ay, ka-emotional kay sir. Happy 7th Mansari! Bakit ay tinadama dito ka Ali, diri ka, sir. sa aking tabi, lahat kaya harapin. Sige, grabe ka palangga, no? Sige, ang imo, my love, may ara siya mensahe para sa imo. Ambal niya, there my boss, Roy Roy. Happy 7th Mansari of love. Every day with you is just as special as the moment we feel in love. I'm so grateful for your presence in my life. You've made me feel important, confident, and loved. I truly believe that the love we share will last forever because love doesn't fade even if we encountered so many trials, Daddy. I wish you a wonderful day and the best of everything. I never thought that I would find such a cute gid man si Sir good, caring, understanding, and perfect man like you. Thank you so much for being my life. I really want to thank you for making me happy. We may have been apart in distance, but never in our hearts. See you soon, Boss Roy Roy. Again, happy 7th Mansari to us. Di, I love you so much. Mwah. From your loving girlfriend, Jin Jin. Walang makada si sir. Oh, sir, te, ano imo maambal sa imo uyab? Sa aking tabi, lahat kaya harapin. Salamat sa taray na nasa ko ako sa airport taste lang sa tulo. Te, wala ka na love you da? Sabi, Okay, na-touch gid si sir ba? Na-touch ka gid sir? Oh, sobra. Oh, padalaan kanya sir, oh, dako kayo nga teddy bear para habang wala pa siya, amo anay nakahag mo, no? Okay. Sige, mag-blow kita candle. Para more months, more years pagid. Sir, make a wish and blow your candle. Tumating, parang ihip ng
Yay! Happy 7th monthsary. Oh. Oh, may pabalons pa si ma'am. I love you. Ah, grabe nga gugma ba? Grabe nga gugma nga, oros-oros. Okay, sir, kami gali ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Nalipay kami nga naging part kami sa inyo love story ni Ma'am Jen. Kag happy kami nga nakita ka namon karon sa inyo 7th monthsary. Road to forever. Kasi makabalik gali kami sa kasal. Okay. Sir, happy hindi? Sobrang happy. Okay. Sir, last message para kay ma'am. Ang pinang pero may kailangan sa inyo na pamilya. Ayaw ko tulungan. Oh, sana all. Oy, okay ah. Sir, salamat gid kag happy 7th monthsary. Palakpakan ta si Sir Roy kag si Ma'am Jen. Happy monthsary. Salamat.